aseng maka simana betuanna nasabak maka simana betuanna namega asenna gangkana maka de topan ritata kunyi roma jello ala birenna suratul Fatihah. Di antaranya yang pertama suratul Fatihah riasengi suratul hamdi surana alhamdu gangkana nareko engka tau ritanai makeda bacai alhamdu tentu na baca bismillahirrahmanirrahim letu walad dallin pada moto nareko makeda ki bacai kul huwa dek nari baca makeda kul huwa mi bawa tapi ibacai kul huwa letu capakna sehingga makeda topan ditata iya ro alhamdu salase di asenna suratul Fatihah. Yang kedua riasatoi Fatihatul Kitabi patimpakna akorange wahyu pertama natarimai nabitta pole rifongallahu ta'ala iya naritu ikra tania suratul Fatihah nekia ternyata keunikanna nareko itimpai akorange surah pertama yang ditemukan adalah suratul Fatihah sementara ikra sendiri itaroi ricapakna akorange iya naritu juz terakhir juz 30. Pertanyaan agaro kira-kira hikmana Assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'du, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalenna kesempatan malab ewe untuk lebih barakatna launi mai lebih riolo bacangi wi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duae pepajajiata ia maneng sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didik ki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rilalenna pengajian tak labe purai ribicara mengenai penjelasan Bismillahirrahmanirrahim. Narimakuan naritu insyaallah rilalenna iye wennie ia mailoe ribicara ia naritu lanjutanna Bismillahirrahmanirrahim dalam hal ini suratul Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nareko maelo iri bicara suratul Fatihah mai galade wedding irampe nekiari lalenna kesempatan malebbi ewe kita akan batasi pada beberapa hal. Yang pertama ia naritu alebbirenna suratul Fatihah
mengenai albiranna suratul Fatihah. Dua telu hak desa rampai albiranna. Di antaranya yang pertama, narampeangan ni andre guruta Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala paupole ri sahabatna Nabi Tarya senge pangulutta Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala makadai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu fit taurati wala fil injili mithla ummil Qur'an. De gaga wahyu napatur fongallahu subhanahu wa ta'ala rilalanna kitab Taurat lori Nabi Musa alaihi salam nan rilalanna kitab Injil lori Nabi Isa alaihi salam mitla ummil Qur'an mapada padangi wi alif birna ummil Qur'an ia naritu suratul Fatihah upakulingi maka de nabita de gaga wahyu napatur fongallahu ta'ala rilalanna kitab Taurat nan rilalanna kitab Injil mapada padaiwi alif birna nan lisetna suratul Fatihah wahia as-sab'ul mathani naya suratul Fatihah riasengi pitu ayat ripakuli-kuling aga sabakna nariasengi pitu ayat ripakuli-kuling nasabak tungke rakas sempajang mesti ribacai suratul Fatihah wahia maksumatun baini wa baina abdi maka defongallahu ta'ala iya suratul Fatihah ubage duai sipolo tawaku nanya sipolo tawana ataku wali abdi ma sa'ala nalolongangi ataku anu nelawe aga betuanna na bage duai fong Allah ta'ala sipolo tawana puangi sipolo tawana atai ia narituma pamula bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin dek gaga iram perilalenna yewe ayae sangadinna fong Allah subhanahu wa ta'ala kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idi mi puan risompa nanya idi tomirion remilo tulung iya naheriasen ibagai antara fong Allah ta'ala iyyaka na'budu fong Allah ta'ala natuju iyyaka nasta'in idi tomi tupan rion remilo tulung berarti apa tulungan na fong Allah ta'ala lauriatan gangkanna ihdinas siratal mustaqim tatiru allalo ka pual lalam malam pue siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin letu capakna suratul Fatihah kada pong Allah ta'ala sipolo tawaku nanya sipolo tawana ataku nasabak pamulanna pong Allah ta'ala irampe kemudian capakna pak doangan ripong Allah ta'ala nama kedepong Allah ta'ala wali abdi ma sa'ala nalolongangi ataku anu nelawe sehingga dengan demikian sebagian milik Allah dan sebagian diperuntukkan untuk hambanya Allah ia nahe salase di hak desa makjello ri al biranna suratul Fatihah nekia engka salase di riwayat narampe pangulutta mujahid ia riasenge pangulutta mujahid muridna pangulutta Abdullah ibnu Abbas sahabatna Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala makadai inna iblisa nama jepunna iblis ranna arba'aranatin
nama jepunna iya ro iblis teriwi mak dareke mak dengi nasaba weka apa iteri iblis. Maka de panguluta mujahid iya ro iblis teriwi mak dareke nania mak dengi terina arba'a ranatin weka apa iteri iblis. Tiga yaro. Pertama, hina lu'ina wattunna ritanro rifongallahu ta'ala wattunna itanro ripuangi. Yang kedua, wahina uhbita minal jannah riwattunna ripesuk pole suruga. Yang ketiga, wahina bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nan riwattunna ilanti nabikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wahina unzilat fatihatul kitabi nan riwattunna ripaturun suratul fatihah. Jadi upakulingi pema al birenna nia arajanna suratul fatihah sampai maka dapat mulutta mujahid iya ro iblis weka apa iteri mak dareke mak dengi. Tiga yaro. Satu, hina lu'ina wattunna itanro ripuangi. Dua, wahina uhbita minal jannah riwattunna ripesuk pole suruga. Yang ketiga, wahina bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam riwattunna riutusuk nabita. Dan yang keempat, wahina unzilat fatihatul kitabi nan riwattunna ripaturun suratul fatihah. Kuni romak jello ri arajangan naro suratul fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah, nareko ya melo ribicara mai galak de wedding irampe adeni iya rodenre dua riwayat ya sampai irampe mak jello ri alif birenna suratul fatihah. Selanjutnya yang kedua mengenai asma'u suratil fatihah, asen-asenna suratul fatihah. Ternyata makadai penjelasan atau pandritata termasuk makukwange tiwi kak sedikita judulna al-jami' li ahkamil Quran. Mari sengengiriaseng kitab tafsir al-Qurtubi nasabah nakarangi andre guruta al-Imam al-Qurtubi. Iya ro andre guruta al-Imam al-Qurtubi aslinna tania ara guruta Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi aslinna yai andre guruta tania ara nekia tau pole Spanyol. Iana rosabak nariasengi al-Qurtubi nasabak kampon nari Spanyol riasengi Cordoba. Jadi Cordoba gangkana ipak bahasa Arab Qurtub nasabak iparewe irian reguruta asena gangkana riasengi al-Qurtubi bertuanna tau pole Cordoba bendenge pole segeri riasengi andre guruta Abu Abdullah As-Sigari bendenge pole segeri nekia andre guruta pole Cordoba gangkana riasengi al-Qurtubi. Narampai andre guruta rimakadana wahia ifna asyara isman suratul Fatihah 10 asenna. Asenna suratul Fatihah 10 asenna. Pertanyaan, magiro namega asenna suratul Fatihah maka dai pandritata iya ro 10 asenna suratul Fatihah maka simana betuanna sehingga kurma jello
amegangenna asenna suratul Fatihah mak jelloi ri alep birenna suratul Fatihah. Upakulingi iya ro 10 duai asen maka simana betuanna nasabak maka simana betuanna namega asenna gangkana maka de topan ritata kunyero mak jello alep birenna suratul Fatihah. Di antaranya yang pertama suratul Fatihah riasengi suratul hamdi surana alhamdu gangkana nareko engka tau ritanai makeda bacai alhamdu tentu na baca bismillahirrahmanirrahim letu walad dallin pada moto nareko makeda ki bacai kul huwa dek nari baca makeda kul huwa mi bawa tapi ibace kul huwa letu capakna sehingga maka de topan ditata iya ro alhamdu salase di asenna suratul Fatihah. Yang kedua riasatoi Fatihatul Kitabi patimpakna akorange agar rosabakna nariasengi patimpakna korange nasaba li'annahu tuftatahu qiraatul Qur'ani biha lafzan nasaba nareko ibacai korange mesti al-Fatihah papamulang wa tuftatahu bihal kitabatu fil mushaf nania iatona suratul Fatihah pertama iruntu nareko ibuka ikorange padahal makedai topan ritata wahyu pertama natarimai nabita ia naritu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tania suratul Fatihah. Upakulingi wahyu pertama natarimai nabita boleh rifongallahu taala ia naritu Iqra tania suratul Fatihah. Nekia ternyata keunikanna nareko itimpai akorange surah pertama yang ditemukan adalah suratul Fatihah. Sementara Iqra sendiri itaroi ricapakna akorange ia naritu juz terakhir juz 30. Pertanyaan agaro kira-kira hikmana maka dai werek kadana topan ritata kullu fi'lil hakim lahu hikmah sininna gaukna fongallahu ta'ala pasti engkah hikmana. Upakulingi maka dai werek kadana topan ritata kullu fi'lil hakim lahu hikmah sininna gaukna fongallahu ta'ala pasti engkah hikmana. Kutone romak jello rima kedanna al-Fatihah tania wahyu pertama natarima nabita neke ternyata suratul Fatihah dijadikan surah pertama di dalam Al-Quran. Agar kira-kira hikmana maka de topan ritata satu iya narosabakna al-Fatihah nariasengi Fatihatul Kitabi pak bukakna akorange dan yang ketiga asenna suratul Fatihah engkau hubungan nasi bawa erodendre irampe iya suratul Fatihah riasengi ummul Quran indokna akorange. Upakulingi iya suratul Fatihah riasengi ummul Quran gangkana maka de topan ritata kuni romak jello hikmana nasabari al-Fatihah bukan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi. Nekia ternyata al-Fatihah dijadikan surah pertama nasaba samanna Eloi makdafongallahu ta'ala satu nareko de mulle mapala manengi akorange nareko de mulle mapala manengi akorange paling tidak engkalaloki mapala suratul Fatihah gangkana alena ripat diolo
aga sabakna na mesti riapala pa suratul Fatihah nasaba semua sempajange namude gaga ayat ribaca yang penting upakulingi itaroi suratul Fatihah ripamulanna korange sebagai isyarat maka dayahe kami na perlu realitu aga sabakna nasaba narekoria pala ni suratul Fatihah insyaallah waddini assa sempajata nasaba namude gaga ayat laingeri apala namude gaga ayat laingeri baca yang penting ibaca mui suratul Fatihah assa ni sempajata. Yang kedua ipak dioloi suratul Fatihah nasabak makadai topan ritata kunirom monrohi kemana al-Fatihah ria sengi ummul Quran indokna akorangi nasabak sininna tampukna akorangi engkamanan nirilalenna suratul Fatihah upakulingi makadai topan ritata suratul Fatihah ria sengi ummul Quran indokna akorangi nasaba kuni roma jello rima kedanna sininna tampukna akorange 30 juz sininna lisetna akorange ia rosiagai egana sitongenna sudah terwakili di dalam suratul Fatihah. Jadi seolah-olah elo imakada nareko pale dek panariule misemana ngilisatna akorange paling tidak engkaki majepuiwi nenia pahangilisatna suratul Fatihah nasaba nareko yakatenini indokna insyaallah macoy manatoni tuanana iya narosabana naya suratul Fatihah riasengi ummul Quran indokna akorang. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nareko asenna suratul Fatihah melok ribicara nulle capuk ni wetue nadek pana selesai. Oleh karenanya ubatasi ni ia rodendre telue sekalipun irampe dendre rima kedana menurut patarona andre guruta Imamul Qurtubi asenna suratul Fatihah ia naritu 10 dua asenna nekia irampewe napai telu. 1 suratul hamdi nasaba alhamdu pamulana. Yang kedua Fatihatul kitabi ya rega suratul Fatihah pak buka na korangi. Dan yang ketiga surah ummul Quran indokna akorangi. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga ia melo eri bicara ia naritu ia suratul Fatihah tege romon ronapaturu fongallahu ta'ala ternyata tak bagai telui topan ritata ia he telui pendapat engkamanat dasarna tega yaro. 1 engka makeda ia suratul Fatihah ipaturungi ritana Mekkah riolode napa nabi tanal leket dapuran di Madinah gangkana makedai andre guruta ia suratul Fatihah riasengi surah Makkiyah betuana surah ripaturun ritana Mekkah. Yang kedua engka makeda ia suratul Fatihah ripaturungi ri Madinah rimun ripurana nabi tamal leket dapuran pole tanah Mekkah lokari Madinah gangkana riasengi suratul Fatihah riasengi surah Madaniyah betuan ripaturungi ri Madinah upakulingi engka makeda Makkiyah betuana ipaturungi di tanah Mekkah ia hepatarona panguluta Abdullah ibnu Abbas sahabatna nabita engkato makeda ia suratul Fatihah ipaturungi ri Madinah gangkana riasengi surah Madaniyah ia hepatarona panguluta Abu Hurairah sahabatna nabita.
Nah ternyata ia rodendre dua pendapat mata dek mana dasarnya. Oleh karenanya datanglah ulama yang ketiga, termasuk diantaranya diwakili oleh Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Makedai mata dek dasarna ia makedai turun iri tanah Mekah, mata dek to dasarna ia makedai turun iri Madinah, nasamanna mawarre ipasiruntu. Oleh karenanya kesimpulanna andre guru Imam Suyuti kumapak itu berarti ia suratul Fatihah weka dua inapa turu fongallahu ta'ala, sekali turun di Mekah dan sekali turun di Madinah. Sekarang pertanyaan, nareko weka dua napa turu fongallahu ta'ala suratul Fatihah mal hikmah agar kira-kira hikmana nawek kedua munahan apa turu fongallahu ta'ala. Maka de topan ritata wek kedua ipaturung suratul Fatihah zalika ta'zimu sya'niha majalloi ri'alat birna lisna suratul Fatihah. Begitu pentingnya suratul Fatihah sampai-sampai diturunkan dua kali. Upakulingi ipaturungi wek kedua sebagai tandrang maka daliwa lebihna lisna suratul Fatihah. Oleh karenanya diturunkan dua kali agar kita memberikan perhatian lebih terhadap suratul Fatihah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, masamaturu itu panditata rima kedanna iya suratul Fatihah, iya suratul Fatihah pitu ayatna. Masamaturu itu panditata rima kedanna suratul Fatihah pitu ayatna. Nekia nasi salangi itu panditata mengenai bismillahirrahmanirrahim. Nekia mengenai iya bismillah purani ri bicara ri pengajian tak labe nari makwana nari tu makukuange irita lanjutanna iya nari tu alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan agame menrobot tuanna alhamdulillahi rabbil alamin. Kedai topan ritata iya rowe rekada alhamdulillah alif lam alepu nenia lama ia engkai riwerekada alhamdu alif lam ripamulanna alhamdu maka de topan ritata mak jelloi lil istighraq ya sengi istighraq mak jelloi riamanenna sehingga alhamdulillah make betuangi makeda sininna papuji napunai fongallahu ta'ala. Jadi iya ro alhamdulillah maripe tepuna neki yang maliu betuanna. Upakulingi iya ro alhamdulillah maripe tepuna neki yang maliu betuanna. Aga sabakna gara-gara alif lam ia engkai ripamulanna alhamdu gara-gara werekada al alif lam ia engkai ri alhamdu ia narona sabari nama liu betuan nasaba ia ro alif lam engkai ripamulanna alhamdu ria sengilil istighraq mak jello iri mananna sehingga ia ro alhamdulillah betuanna sininna papuji napunai fongallahu ta'ala. Taparajai ka Adam tu biasa ki mengkalinga engka pacerama napa mulaiwi ceramana nasaba werekada hamdan wa syukran lillah makadai hamdan wa syukran lillah makade topan ritata nareko makedaki hamdan wa syukran lillah iya rowerekadai de mana salah nekia kurasukui upakulingi aku makedaki
hamdan wa syukran lillah iya rowere kadai dek mana salah ne kia kurasukui aga sabakna na kurasuku na sabak kumakedaki hamdan wa syukran lillah iya ro hamdan riasengi isim nakira mak jello iri makedanna se dipapoji napunai pongallahu taala ya rega se dipapoji lori pongallahu taala nareko makedaki hamdan wa syukran lillah se dipapoji lori pongallahu taala tetapi itu berarti dek mana salah tapi kurasukui aga sabakna na kurasuku na sabaku makedaki hamdan lillah se dimitu papoji oleh karenanya makede topan ritata ia rowere kada sukue ia naritu alhamdulillah na sabak make betuang iri makedana sininna papuji napun naifong Allah taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengenai werekada alhamdulillah iya ro alhamdulillah nareko rieng kalingai liu ripetna nekia ternyata maliu betuan di antaranya makukwange dua kita utiwi nomor sedi kita tafsir asenna kita tafsir Al-Qurtubi nekia engkato kita utiwi judulna Nurul Zalam Syarhu Aqidatil Awam iya he kita syarah kita penjelasan risek dia kita akidah ia makukwange riak gurui ri pesantren tak mangkoso alhamdulillah anak-anak tak di pesantrennya nah apalah ya kita nasabah iya ro kita Aqidatul Awam ditulis dalam bentuk syair dalam bentuk bait-bait gangkana ipak gurui anak tak ya ro kita na ipak gurui carana melokelongi gangkana napalah abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil isani falhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baki dan seterusnya narapi capan nama kelo-kelo anak-anak tak yaro nareko napa la yaro den kita Aqidatul Awam iya nahe kita itiwi kita syarana Aqidatul Awam judulna Nurul Zalam Syarhu Aqidatil Awam nakarang Andre Guruta Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani iya ro Andre Guruta Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani aslinya orang Indonesia aslinya tahu Indonesia tapi menjadi ulama besar di tanah Mekah dan konon pernah menjadi salah seorang imam di Masjidil Haram ya ro Andre Guruta Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ya naro sabak nariasengi Al-Jawi nasabak pole tanah Jawa ya naro sabak nariasengi Al-Bantani nasabak pole Banten narampai Andre Guruta rilalenna yang kita mengenai alat birna alhamdulillahi rabbil alamin makadai Andre Guruta anna ahrufal hamdi khamsatun iya ro jumlah hurufna alhamdu 5 alifu lam ha mim dal bacana alhamdu 5 hurufna wa kadibatu di abihi fil qur'ani khamsu suwarin nah ternyata 5 surah rilalenna akorange ripa mulai nasaba alhamdu wa kadiktutima bihi khamsu suwarin nannia 5 to surah rilalenna akorange itu tu inasaba alhamdu upakulingi alhamdu
5 hurufna. Alifu, lam, ha, mim, dalem. Bacana alhamdu. Na ternyata rilalanna akorange 5 surah. Ipa mulai nasaba alhamdu. Nannia 5 to surah. Itu tu inasaba alhamdu. Sekarang pertanyaan, surah agana ya roh? Pertama 5 surah. Ipa mulai nasaba alhamdu. Pertama suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, surah Al-An'am ayat pertamana Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Surah Al-An'am. Yang ketiga, suratul Kahfi. Ipa mulai nasaba ayat Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Alhamdulillah. Yang keempat, surah Saba. Ipa mulai nasaba ayat Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Alhamdulillah. Dan yang kelima, surah Fatir. Ipa mulai nasaba ayat Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. 5 surah alhamdulillah pamulan. Kemudian 5 surah alhamdu topat tutupna. 3 ya roh. Yang pertama surah Al-Isra. Surana subhana. Ayat pacapuranna makedai wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa qulil hamdulillah. Yang kedua surah An-Naml ayat pacapuranna makedai wa qulil hamdulillahi sayurikum ayati wa qulil hamdulillah. Yang ketiga surah As-Saffat ayat pacapuranna makedai wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat surah Az-Zumar ayat pacapuranna makedai waqilal hamdu lillahi rabbil alamin. Dan yang kelima surah Al-Jathiyah. 2 ayat terakhir mengatakan falillahil hamdu. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. 5 hurufuna 5 surah. Ipa mulai alhamdu 5 surah. Itu tu inasaba alhamdu. Pertanyaan, apakah ini kebetulan? Pape balinna de gaga kebetulan rilalenna akorang. Pastinya semua mengandung hikmah dan pelajaran. Bahkan narampai Andre Gurutta pau poleri panguluta Al-Imam Ahmad Al-Malawi makadai alhamdulillahi samaniyatu ahruf. Iyaro alhamdulillah arwa hurufuna. Alhamdulillah lillahi telu. Lama ha lillahi berarti 5 tambah 3 arwa jumlah hurufuna. Wa abwabul jannati samaniyah. Sementara pintunna iare gababanna suruga arwatoi. Faman qalaha an sifai qalbin nigi tahu si mata bacai alhamdulillah an sifai qalbin poleri ati kaminam macinonna istahaqqa samaniyata abwabal jannah. Istahaqqa samaniyata abwabil jannah. Majib berhak tu nalolongan arwah baban nasuruga. Lupa kulingi maka dai Andre Gurutta iya ro alhamdulillah arwah hurufuna. Sementara baban nasuruga pintun nasuruga arwatoi. Faman qalaha an sifai qalbin nigi tahu si mata bacai alhamdulillah poleri ati macinnonna istahaqqa samaniyata abwabil jannah. Majib berhak itu nalolongan arwah baban nasuruga ikraman lahu sebagai papaka lebih risesena.
Ia nahe salah set di penjelasan atau panditata mengenai alhamdulillah. Naikia maka dai to panditata ia ro alhamdulillah napai werek kadana syukuru tanniapa matung kasukuru upakulingi iya ro alhamdulillah kalimatus syukri napai werek kadana syukuru tanniapa matung kasukuru nareko engkani bacai alhamdulillah berarti engkani tupuadai werek kadana syukuru ne kiamat kedai topan ritata untuk asukku kena asukuru keta tania werek kadana bawa perlu ribaca ne kia perlu ripa dupa matung kasukuru sekarang pertanyaan agameman ro matung kasukuru maka dai andre gurutta qala ahlul ilmi maka dai topan ritata inna ma'na syukri lillahi ta'ala nama jepunna hakikinna syukuru erifong Allah ta'ala iya naritu engkaki pak dupai telu sewa-sewa tiga yaro satu annaka ta'lamu min ainal ata engkaki misengin nia majepuiwi pole tega ya rupa penyamangi upakulingi syarat pertama na asukuru kenge engkaki misengin nia majepuiwi pole tega iya rupa penyamangi uraki makareso natapal lolonga ki papenyamang engkameme ki garumang ngakuiwi maka da iya rupa penyamang itarimai pak berepole ripong Allah ta'ala nasabak ya ketorengi jangan sampai tarima ki dalle na ternyata ipakasei iya rodalle sebagai semata-mata wasile reso tak tongemi bawa seolah-olah engkaki lolongan iyaro nasabak idik makaresongangi seolah-olah yang lupewi pong Allah ta'ala dan karena maka detopan ditata syarat pertama na asukuru kenge annaka ta'lamu min ainal ata engkaki majepuiwi maka da pole tegai iar pak berewe iar ga papenya mangi yang kedua watardal ata engkaki purioi pap berena pong Allah ta'ala engkaki purioi iar papenya mangi aga sabakna taparajai kaadam pun bisa jadi engkau tahu madodong mi irita karesona nekia ternyata maega dalle na lolongan sebaliknya bisa jadi engkau tahu sipan rasa ni batena makareso nekia ternyata secara materi bisa jadi cek demi irita na lolongan nekia sebagai tahu syukuru ripong Allah ta'ala manya menyawana tarime iarpa penyaman na puangi cek dek toga iare gana mega toga manya menginyawana tarimai tania gara-gara amega ngena iare ga cek dek na iarpa berewe nekia manya menginyawana tarimai nasabak tania pak berewe naita nekia ia romak berewe naita upakulingi tahu matepe manya menyawana tarime pak berena puangi tania gara-gara ia ropak berewe tapi gara-gara ia romak berewe nasabak pastinya dia yang meyakini madecin najepin nama keda selama pengallahu ta'ala mawerengi pasti decin na tampu cek dek toga na mega toga. Kemudian yang ketiga syaratna matung kasukuru iya naritu wala ta'sillaha bil ata ajak lalo tadorake wifong Allah ta'ala nasaba papenya menna
Upakulingi ajak lalu tadorake wipong Allah Ta'ala nasabak papinya menang aga betuanna nawerengi papinya mepuangi. Oleh karenanya engkalalo kita rimero papinya mengisi bawa madece ajak lalu nari pakai guna madorake wipong Allah Ta'ala nawereki waramparang ajak nari pakai guna waramparata madorake wipuangi. Nawereki kesehatan ajak nari pakai guna kesehatan tak madorake wipong Allah Ta'ala. Contoh kecil tak parajeka dampeng nawerengi pong Allah Ta'ala timu nania lila untuk ripake mak bereka dan nania mak bicara rilebok natanai papenya memaraja ya oleh karenanya ajak lalu tapak kegune ia roti mutta yang merupakan papenya mempoleh ripuangi ajak lalu tapak kegune madorakewi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pun aja liu lak dur nih nasabak ma biasa lak de aku de nasalapau mapau salah upakuling ye timutahe narekode nasalapau ma biasa mapau salah. Oleh karenanya kunihe parlunna realitutui alek birna ia rega papenya mang ia engke naweringi pong Allah Ta'ala. Inilah makna alhamdulillah. Terakhir Rabbil Alamin. Agaro kira-kira betuanna Rabbil Alamin biasa ribetuangi puanna sininna alangi agame menrobetuanna Rabbi puang. Ternyata makedai andre guruta naya betuanna ia roria senge Rabbon ia engkai ma biasa ribetuangi puang setidaknya epak tampukna ya rowere kadai Rabbon tiga yaro satu alena mapancaji dua alena makuasai tiga alena piarai empat alena maturui. Jadi Rabbil Alamin puanna sininna alangi aga sabakna pong Allah Ta'ala riasengi Rabbi puanna sininna alangi nasaba alena pancaji alena makuasai alena piarai nenia alena maturui. Nekia yang lebih unik ia naritu al-alamin sininna alangi. Sekarang pertanyaan agame menroriasen alamin sininna alangi. Ternyata maka dapat tarupat tafsirin atau pandritata naya riasenge alam ia naritu kullu ma siwallah sininna sewa rilennai pong Allah Ta'ala alam manang asen upakulingi kullu ma siwallah sininna rilennai pong Allah Ta'ala selain Allah semuanya adalah alam. Langie alam, tanai alam, rupa taue alam, malekae alam, jinge alam, olokoloe alam, sininna rilennai pong Allah Ta'ala alam manang asena. Nekia pertanyaan agaro kira-kira hikmana naya romenna sininna sewa rilennai pong Allah Ta'ala riasengi alam. Ternyata maka detopan ritata ia robetuanna alam asal lempukna betuan lempukna ya ro alam ia naritu alamatun betuanna tanda-tanda alamatun betuanna tanda-tanda ia rega tanda-tanda sehingga sininna sewa-sewai riasengi alam nasabak sininna sewa-sewai merupakan tanran engkangenna fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa yang ada ini disebut alam karena ini semua merupakan tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup hadirin yang dimuliakan Allah, walangi contoh makukuange engka kaca
riasikna mimbarai. Tidak mungkin ia hekacai mompok riale riasikna mimbarai. Nareko engka kaca riasikna mimbarai. Nadek gaga tau rilalem masiji majepusininna tau muttama eromatu rilalem masiji. Pasti nayakini maka da engka tau taro yewe kacai riasikna mimbarai. Dek gaga tau rampe maka da mompok riale kacai. Pasti engka tau taro yewe kacai riasikna mimbarai. Maka de topan ditata makutoni ro akkala rapanganna engkanganna pong Allah taala. Engka ki idi makukwange dek na to hadere nasaba idi pakang kariale aleta. Pasti engka pakang kaki. Pasti engka pancajiki na iga na yaro pancajiki tentu yaro pancaji ngeki iya naritu puam masoro kuasai. Nekia pertanyaan iga asenna iya ro puam masoro kuasai pape balinna wallahu a'lam, perlu ada informasi. Walaki contoh mangaku manengi maka da engka tahu taro yewe kacai riase na mimbarai pasti mangaku manengi yaro. Tapi iga tahu taroi tidak bisa dipastikan kecuali engka mak bere informasi maka dayanu taro. Aga betuanna engka ki idik makukwangi ya romak jello maka da engka pancajiki iga pancajiki pasti puam maraja kuasai. Tapi iga asenna yaro de nariulle misengi asenna sanga di engka pamak birita maka da iga asenna kuni romon rohi kemana nariutu sui nabi nabinna pongallahu taala untuk makbiri tayangi maka da asenna ya roh mapancajie ia naritu pongallahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kuni romak jello alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira makuni sempat pengajiata rila lena kesempatan malak biewe insyaallah ri pengajiata pasti mangoloe nari sambungi bicarana suratul Fatihah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.